Autoridade Local Administrativa Tauru, o Ministro Obras Públicas atuou atenção séria para a condição estrada. Vice-Ministro da Infraestrutura Ministério Obras Públicas, Júlio do Carmo, ho equipa quartane halau visita ba Autoridade Administrativa Tauru, o de encontro ho autoridade local no comunidade a Tauru, aturona diretamente preocupação no problema social nebe ma comunidade enfrenta durante ne. E encontro ne autoridade local sira informa ba Vice-Ministro Infraestrutura Ministério Obras Públicas katak problema principal nebe ma comunidade a Tauru enfrenta durante ne ma condição estrada ladiak. Pero estrada protocolo ka urbana kung pinapatid sila polisang na sosya sa toma sa patuloy ataw tapos wala si Obras Públicas si Villa Peloy sumaso din kaya tawag pa yan para ilikrama na mga patuloy urbana bagay yung polisang sila Alcatrão Metro naman sila nasa uling yan tumaglala na sa munisipyo ito sila basa na extra dan kami sisi bagian lolos ada sa munisipyo na tama natin ang tuwa at dan tayo lolos din na tingihon Strada dia sama si Peloy ba bikin kondisyon ng gravitates. Federal ina konto ina fulan Novembro ina heta mantin sama si Ministério Obras Públicas. Alora pengen coran ya sekitar 300 meter. Ada musim de fogo ila de Fato makilnya atau sumber estrada tempo agora volume bom que estrada bota ya estrada claro. Kami dane khusus sekan non sama Hatamba preocupação né Vice-Ministro da Infraestruturas Ministério Obras Públicas ateten, governo se resolve o problema né faseadamente. Não continua obras hirak nebe, mak antes né e haona processo construção. Visita né, bolos né, makanya sa ulia kay atumay are ida nebe mak halona mais lahoto. Halo tiada nak tinang dua, tinang tolu, tinang tiga, lima mais lahotu ne tambah saida. Tambah ne mak amai tu hari dane, depois amai tu anu saida ba ida halo dia lahotu ne. Tambah saida mak lahotu. Problema ne henebe. Problema ne kompanya maka lakoi halo ka, oh akar halo neneka. O takan mantasi ne maka fahe kama ne maka lakoi halo ka o mema ataburu ne rahele maka iha tuli o be maka iha o komandani maka kusibiso ne hanesa problema ida pa orona ita wakila pa tubele ko ani sai mai para ami bele lorinetik badili kan andele halo batruma andele o ele ai ka une tapa tui Presidente Oninia, na Yuraisira, seja desira, como da gente na nossa parte, problema makne. Ini betul resolve, será resolve. Foi no encontro com a autoridade local na comunidade, vice-ministro, onde a delegação continua a visita Suku Makili, onde observa diretamente a condição estrada nebe companhia Balum constrói e Suku refere. Abraão Amaral, Luciano Amaral, GMN.